Shkatu kubor mtaka janmit shwab pasi kubor ki bamnya in pet shwai ki mat bakong san. Pelaj Menteri ki Kampoyeng Amit Shah ki projek penroi ha Assam penlek jengmut ban penbha yak tenat pulit. Laraki yak World Consumer Rights Day kula rujushi ban penkubor ya kinong ti. Ajing irok mukul sangmai ke dorbar mak tengka ke bedang syukut chen kum ke basai sok bha. Laraki yak World Kidney Day Arajar Pesan Hatura Christian Hospital manjur ban lap kloy ya ke jengpang kelai. Bam semai umakar ni kum Menteri Lang Badu bah Arsau ke Kanada kular ban Menteri Lang Badu Presiden ke US. Kikubor kibamnya Menteri Kampoyeng Amit Shah mentakasni ulah play ke jengpen thamai ke state of the art ke lachet bar pukan Police Academy bat ulah thungi mau nong rim ru ya ke Police Academy Housing Project Hadergao. Haba ajing keren Amit Shah ulah ong baka Assam kelanang yai kiustat hagi kampenroy ke juga por ke syongsan kelawan pai biang hapok ke jelah hapok ke jing lam jong Menteri Lang Badu keri Narendra Modi. Amit Shah ulang badai nak kajing tristom jong Menteri Lang Badu keri jan barok ke kenhun lek no hapo ke jela kila lej bani kenduk ya Narendra Modi nak bentar bani kerana suk pat bon ki kila pendem wat no. असम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो असम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है ये 10 साल में देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असम के लिए बोडो समझौता हुआ 2020 में कार्बी समझौता हुआ 21 में आदिवासी शांति समझौता 22 में उल्फा समझौता 23 में असम मेघालय बॉर्डर समझौता 23 में और असम अरुणाचल बॉर्डर समझौता भी हुआ. Menteri Ketenat Consumer Affairs Pralhan Joshi mentakasni ulah ong bak sorkar kapai khmat ban pentikna bagi nong thiet kinyo jeng tip ke bapura ban yada na kino ki jeng kubur ki bayalam bakla ulah ong ya kani ha kapor ba penlong ya ke webinar leng bagi video conferencing ha kasngi rakhi ya World Consumer Rights Day. Menteri ulah banjur bak sorkar kelap penthma ya ke rukam penbet ya ke jeng da ke penlek jemut halor ban penkubor ya kinong thiet. Ulah pensyai bagi Consumer Protection E-commerce Rules Hajar Arpo ka yarap ban yada ya kinong thiet na ki rukam khai bom hak ha ka e-commerce sector. Umukul sang ma ubadai unong ilam jong kaliang persya ulah ajing ero ya kedor bar bang tengka ke ba arteo ka badang syukut chen jong kayang dor bar thauan ke jela MEGHALAYA na ke baong ba kalong kedor bar ke basesok ban ya ki wepat ki dor bar ulah pensyong nong rim ya kani ke jing sesok syakir kum trekam balabu renti ka bala ailat ban ya tai seni lor kimat pakongsan. Umukul ulah kedau da ba da ke ba amsya ya ki wepat ki kam ha ki singi bala shim ya ki jing dawa la penbha ya kajing perkat ba kajing plek jumut jong kajing ikren ya mentau ba Charles Pungrup ubalong he jong ke TMC ha kajela ulapan pa ya kajing hun halor ke rukum trekam jong kaliang persya ada ka benrap ba kimat belara ki long ki badan kam bat ki mang tengka ka ajing kermen na ka bentah kajing mi ki ba pentoy la da pentrekam ba. This budget session overall it has been much more productive than earlier budget session because as we looked at the way the whole items were divided on the day when the demands for grants were taken up, there were no other business which were allowed. So since that was a conscious decision taken at the Business Advisory Committee, and then we adhered. But there is a chance and a possibility of it being done, being implemented well. But like I said, transparency and keeping everybody on board will go a long way in making sure that the budget, which attempts to aim at the GSDP of 10
billion, which is what 8,500 crores, 84,000 crores, 85,000 crores. Kumsi benta ban rakhe yak World Kidney Day arhajar opsan la penlong ya kajing mare thang kabarit la ne ka mini marathon hamadan chan mari tura ya kani ka program la penya da tura Christian Hospital ka babanjur halor kajing don kamban lap kloy ya kajing ta jong kajing pangkhalai halor ka pang pleng are your kidneys okay, detect early, protect kidney health ya kani kajing mare la yalam da Dr. Sidhat ke Sangma ubadai surgeon Katura Christian Hospital bat idabo marak ibadai presiden ke NPYF kum ikongsan la pihak ya kinoi sementa hala kijong kitup bat barok kitu kibla ai kerteng kinyo ya kisernat kham haswa ya kijing penmare ke hospital kelap penong ya kidney screening bat consultation camp klam jing siu ha ka basis pak propondai ngut ki breu kilayo ya kijing sumar bat kijing le test ya ki khalai ya kani kashat jong kirong holy larakhe da kajing shirham bat jing shongkon ha Sri Boishnap Goshai ashram ha shnong pati jora menta kasingi kajing ilang kabahe jong kinong mane ka lai simbenta ha kajing duai ki kirtan bat kajing le niam tunrai kabapen ya kani kajing le kemen ya kani kajing rakhe lasdang da kajing kren niam bot sa kajing ruai bahajan ki basngut tenat bat kajing aingo sha ublei kumsi benta jong kajing rakhe kinong mane ki lakhle rong iwe pat ka bapen ya kajing kajing ya teli bat kajing job jong kajing bha lor kajing sneu kasuneng kala dap da kajing rai radhe bat haribol ka bala penroi ya kajing men ba kanjam sem ha kani kajing lang la pen ya kajing ruspa jong ka culture bat ki riti dostur jong kani kathan ka baganti kajing teli bat kajing teli hapdeng ka imlang salang ka program Bharat ko jano ka balong kalalong ka bajop ha district auditorium kam library hatura menta kasngi la penlong da ka North East Zone Cultural Center bat katnal arts and culture jong sarkar MEGHALAYA kani kajing elang ketemu ban kenti ya kajing yatli bat ban rakhe kajing ruspa jong riti dustur ha kari India ha kani ka program la pen iya kajing shat tunrai na kinhon ki mikmat ya ki jalla Assam MEGHALAYA Chhattisgarh bat Nagaland ha kani kasi lawan manishimenta daki riu paukmat bahkan top ya u Manish Kumar SDO ka Jengjal baru Dr. Crystal Cornelius Marak Secretary ka Aceh Literature Society ha kajing keren jong u Manish Kumar ula banjur ya kajing donkam ban penek pensa bat ban rakhe ya kari tidostur jong kari India da ka ban pau ba kajing yar pat jong kari kadai kebor jongkah program that the performances will highlight the unity and diversity that defines our great nation. Border communities are the guardians of our frontiers, playing a vital role in national security and cultural preservation. Ka ISRO kala ban jam syawai pat umah jam bakong sanda kajing job ban pendek biya ka flight acceptance hot test jong ka engine cryogenic na ka benta ka LVM3 M6 mission ka jing na test ka bala penlong ha ka ISRO propulsion complex ha Mahendragiri Tamil Nadu kedai kesinjam ka bakong san baha ban penheria ka LVM3 M6 mission ka bala bu ban penlong menta usnam ke engine CE20 kala terekam ha klem don kanu kanu jing thut ha ka por bele test ka bala pendep ya baro jing tumurung kat bat jing ken ki ba ya dai bat jing don kam kani ka rukam test ka bathamai ka pendunai ka por ka bala ban penpoi kham kloi ya ka benta jong ka cryogenic ha ka jing le cha hau hau kani ka jing job jong ka test ka pen ya ka jing kiu jong ka ISRO ha ka bagan tiu ya ka jing la jong ka India ha ka kam wat nya cha hau hau Umakani ubalasan pukunai senam karta ulabam semai kumenteri yang bakdu ba arusau jong keri Canada hagasini thoding hagasing kala ka bakrau na karukam terekam jong u Justin Trudeau u nong mi khmat bahaswa jong u kani u la penpah ya kajing angnut jong u ban trelang baru presiden keri Amerika u Donald Trump wala ladon kajing ma ka ba ap halor kajing penkeu ya ka khajna ka bala ban kta jor ya kayok ka kot jong keri Canada ukar ni langsung thu shai ya kajing tumu bah khmat jong Trump da ka ba penpau ba ki buram ya presiden Trump u balabu ya ki katu kat ni kimat ki bakongsan haswa
hakmat do jong ka agenda jong u bat kisotho ya kata. Ban kente ya kajing pensotho pat ba alor kajing penduna ya kajing penjabo ya bat kajing kela kasumneng u vlogger u Miraj Day ulah sedang ya kajingnya cycle ka bajengai kumba 8,000 kilometer na Delhi sa Meghalaya. Ude ubade unong shnong jong gazala West Bengal utmu ban penslor ya kinong shnong hakari banyak cycle na kabanta kajing kot jingkhya bat ban penduna ya kajing jabo. Hadirin kajingnya lenti da cycle lengba ka UP, Bihar, West Bengal, Assam bat Meghalaya. Ude ulayaro ya kajing itna jong ka Meghalaya da ka bakmi lenti ba ka don kajing kiu ha kam jong kai prothei ula penpau ya kajing long jong gejala ka balat na kajing jabo da ka penni pher ya ka bat kajing jabo ka bajur bha jong ka Delhi ude upan jing rshan na sarkar menteng ya kajingnya cycle jong u bat ka rukom pasung thu pat ba jong u da ka penpau ya kajing nu jing sap ha ka lech ka wan jong u. सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ जैसे मेघालय इतना सुंदर है तो हम चाहते हैं कि इसको इतना ही सुंदर रखे कि यहाँ पे जैसे कोई इंडस्ट्री एरिया आएगा फिर धूल मिट्टी उड़ेगा उस पर एकदम हवा जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अभी टूरिस्ट प्लेस है ये तो टूरिस्ट से यहाँ का काम चल जाता है तो आने वाले दिन में और टूरिस्ट बढ़ने वाला है और 2025 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है मेघालय आने वाला है गूगल के अकॉर्डिंग। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि धीरे धीरे मेघालय में पहले लोग नहीं आता था। KHASI Students Union RIST USTM unit kala la ban penlong ya kelempung ila kai third Professor Barrister Pakem Memorial Sports Meet arajarupsan ke job ha ke University of Science and Technology Meghalaya ha kan ke jing la kai ke bisni la yi ye jing shim benta ke bashir hamna ki samla pule KHASI ke bakenteu ya ke jing teli bat ke mensi mila kai kinong yalam ke KSU ke bakentop u samla Shelkit Bok Harmony u samla Ferdinand kharkamni bat u samla Johnny Nongrum kila ro ya kinong punya bat kila banjur ya kajing ko ror jong kani kajing lakai ha ka bagantiu ya kajing itli pleng ki samla pule KHASI kani kalumpung lakai kalongkum kajing ai burom ya Professor Barrister Pakem bam kwai hadwar ublei mentang ini pej ya kajing long jiman kasumnang hatura kajing krek kalong 4 degree Celsius ba kajing shed like kalong 4 degree Celsius kajing skam ko hau kalong propenyo na kesispa haba pai pat anong ba shalong kajing krek kalong 0.0 degree Celsius ba kajing shed kalong 0.1 degree Celsius kajing skam ko hau kalong rupo ar na kespa kat ba hajawai pat kajing krek kalong 100 degree Celsius ba kajing shed kalong 0.2 degree Celsius kajing skam ko hau kalong rup kendai na kasispa kasunang kanrang hatura berjawai kat bah shalong kala bandon kajing hap selap ba hakikat tu kat ni kijaka Shuaban posh ke bekut jeng tuk bor ni pep yang sesi ni kemat bokong san. Pelaj Menteri Kampo yang Amit Shah yang projek penroy Assam pelaj jumut ban penbahaya ke tenat pulit. Laraki ya World Consumer Rights Day kular Joshi ban penkebor ya kinong tit. Ajing ro mukul sangmai ke dorbar mang tengka ke badang syukut chen kum ke basai sok ha Taraki ya World Kidney Day araja usan hatura Christian Hospital banjur banlap loy ya ke jingpang kelai Bat bam smai umakani ku menteri rang ba adu ba arsau ke Canada keluar banyak trelang baru presiden ke US. Di perlok tu ngila pois ke pekut jeng tuk kubor jeng minta ke janmit haduk bencem yang bat pilih syai kesini ku belai pi barok. Apa ni saya